Dobar dan, moje ime je Ljubiša i danas ću vam predstaviti naš novi proizvod bežične bubice. Usput ćemo se dotaći i njene primjene u realnim životnim okolnostima. Galerija sa slikama proizvoda i njegovim tehničkim specifikacijama na linku ispod. Bežična bubica je uređaj koji služi za tajnu komunikaciju korisnika sa drugom osobom na određenoj udaljenosti. Uređaj je veoma lak i jednostavan za korišćenje. Postavlja se u ušni kanal, potpuno je nevidljiv i na taj način omogućava potpuno prikrivenu komunikaciju sa sagovornikom. Pozivom sa vašeg mobilnog uređaja na broj SIM kartice koja je prethodno ubačena u uređaj, pokrećete dvosmernu komunikaciju. Korisnik bubice čuje sagovornika kroz slušalicu u uvetu, a sagovornik čuje korisnika pomoću primopredajnika i mikrofona koji se nalazi u sklopu uređaja koji je veličine kreditne kartice, a stoji negde sakriven, obično ispod odeće korisnika. Bežična bubica može se koristiti za poslovne pregovore, polaganje ispita i u svim situacijama kada su vam potrebne proverene i tačne informacije. Koriste ih novinari u toku intervjua, zatim tajni agenti i detektivi u različitim istragama. Ispisali smo članak na našem blogu o primjeni ovog proizvoda u najboljim praksama. Pogledajte link u descriptionu videa. Ne zaboravite da se subscribe-ujete na naš kanal i ostanete u toku sa novim proizvodima u našoj ponudi.